ทุกขบอร์เมตากระจันมิดชวาบันพายชิกิคูบอร์กิบะเนียอินเปชวายากิมันบกองสันขังกสรการมิคาลียาบันเป็นกุบุรมยาอุมนตรีรังบะกจลากิมนตรีสรการลานีกิเหสรการกจลาฮากิโปรแกรมจงกสรการบันเป็นติกนาบักโปรแกรมกันลงเบ็ดนักบันตาบันไอจิชกรีกิปายปะยาดาอุมนตรีกัตนาดกิกำจงกายอุติโมธีดิชิราฮัลโหลกจิงทูเป็นเตรยกิชลองรูบีโปรเจกต์องบาลาดับบันเป็นเบียงยาบารกิจิงดอนกัมบัดลายโยอีกิจิงเมนเจอร์นักกิบดอนบันตาอันท้าวกสรการมิคาลียายากับ policy บัญญัติยากินองเร็บฮัลโหลกจิงเฮียร์ดอร์กิมาเร็บฮัดเดียนกจิงเฮียร์ดอร์กันสันบัดังชันจงอุกูบีดังเป็นนวดอุมนตรีรังบาดูกรีอุนารินทราโมดีฮัลโหลกจิงลงจิงมันจงกจิงชเลหาอรุณาชลประเทศบัดนาเกลันเป็นติกนาบักสรการประเดงกันไอจิงยารับบันปลายเอมีกิลานอดบัดบันมารมัดเบียงยากิจิงจุลองบัดลาวันระยากับ Public Examination Amendment Bill อาราจาร์อัลคุนเรียวบัญญัติให้ยิงดอร์บาราชสภากับบิลกวันระบันเป็นชิตัมดักบัติงเอยกิบดอนคตีคุมกจิงดันกุนากับฮัดูชิพาวคลอติงกาบัดบันดิชาร์สเตดฮัลโหลกจิงไลตูจงกจิงรีมันตางเงียพายชัวชิกิคูบอร์นากจิลากาสรการมิคาลียากลเป็นมียากจิงปะทะบาอมเดย์บันเป็นลงยากจิงเป็นกุบุรมยาอุมนตรีรังบากจลากิสมบูรณ์มนตรีรังบาลานีกินูกิมนตรีกสรการลานีกิเหสรการฮาบารวกิโปรแกรมจงกสรการจลากัดกุมกหุกุมบาลเป็นมีดากา Personal and ARA Department ละองบาตั้งยากิมนตรีกสรการประเดงลานีกิเรียวเป้าขมัดกิบานาบารีอันละบันเป็นกุบุรมฮากิโปรแกรมกัตนัดกละองบาเดบันเป็นกุบุรมตังยาอาร์ลานีไลงดกินองมีขมัดบาวันยชิมบันตาบาดลาดลาไอลาดอีกีบักเกนไอจิงเกรนฮากนีกับโปรแกรมอุมนตรีกัตนัดกิกำจงกกายอุติโมธีดิชิราอุละองบาอมเดบันเป็นเหปลัดบันเป็นเป้ายากจิงสงเคียฮัลโหลกมาเรียงฮากบายาเดบัดกจิงทมูเป็นเตรยากรูปวีโปรเจกต์ฮันองบาเชลองอุละองบาฮัชวาบันเมนเจอร์ยากนีกับโปรเจกต์ละเดบันโยยาบารอกจิงเมนเจอร์บัดกจิงเบ็ดบัดอนกัมฮับกรันเชกิลาดปะไทคูบอร์อุชิราอุละองบายากนีกับโปรเจกต์ละโยจิงเมนเจอร์ฮัชวาบุอุนชิมตียากกัมบัดละเดบันเป็นลงยากจิงยาสลอกบัดบารอกิบายาดอนเบนตาอุลาบันรับรู้บักสรการกักลอยบันยากรันบัดบันเป็นลงยากจิงยาสลอกบัดกิปายบ้าลานีกินูกิบายาดอนเบนตาบันเป็นเบ็ดยากินูกิจิงสงเคียลานีกิจิงยาสงทัวบักลาฮัลโหลกิจิงตาจงกันีกับโปรเจกต์ยากำฮารียง I'm given the opportunity to learn that everything is done nicely, and all the necessary permissions have been obtained from the concerned parties. And departmental officers did whatever is necessary to do before starting the work. Say forest objection, that also they have obtained, and environment certificate also they have done it. So what more is left that I don't know, and how far it is correct to say that many more things are left. Discussion will take place if there is anything. I think it is necessary to dispel all this apprehension and sometimes a misunderstanding and this information gap also. La penlong ya kedor bar mang tingka bakirpang kabakan riu jongka Garu Hills Autonomous District Council Hatura hakaban nakaliang UCEM udhormant CH Sangma ulawanra hakmat kayeng ya kabha mang tingka nakabenta usnem arajar arpun riu arpunyo kakaipot halor kaching penlong ya ka election bat kathup kerteng bakirpang jengkinong tap vote nakabenta usnem arajar arpun riu Ku Deputy CEM Ustivi M Marang Ula ong ba gajing yatay bnia halor kathup kerteng bakirpang jengginong tap wood kan sedang nadu kalai pautarik unaitung ha kaba ka council kabut thong ru ban pendap yaki kam badangsa ki bakenthup ya gagaro customary law bill
And my colleagues in as per the EC, we have already discussed in last PP meetings. So we had agreed to accept these separate electoral rolls. And not only the separate electoral rolls, some this service rules also there, and then personal motion also there. This is not a new chapter in this autonomous district council. So long-term years back to this district council, so lots of the civil societies and lots of the this our people of the Garuis are needed to this pass this bill, because we have seen in the scenario of the district council last 2-3 months back, we have this issue of burning in Garuis. So we have already discussion in EC, and we hope to pass this separate electoral rolls, because this is only for the Menteri Bakmi ya ketenat karep karyang Timothy di Shira ulaong baka sarkar jilla kadang perkat bantau yaki polisi ban yada yaki nongrep na kajing her kensan jong kador kamur jong ki marep hadin kajing her dor badang shen jong ukubi ulaong ba menta kador jong ukubi kala kiu biang naka shitengka hadu artengka shikilo shaka shpotengka hadu khat artengka shikilo Uni Menteri ulaong bagi jingwanra ya ka minimum support price ya baro ki marep kamlong kabala banle namar kan sebut jing ha kaliang kapisa tingka. Kani ke jingkren jong kalami hadian bagi nongrep kubi kilawan syakmat ban syusam syakipat ba kumbahan riu ton ukubi ha kabasdang jong mentau benai. Bandawa nak sorkar bakan tuklar lem haluar gejing ya pher syabapalat jong kador kamur ki marep ha kapor bagi thiet na ki nongrep bad ha bagi die syakipat ba. That is no longer valid, because now the price of vegetable has come up. I think about 10-12 rupees per kg. So sometimes temporarily there will be like that. The price of any agricultural products may come down, and all of a sudden it goes up again. So up and down the fluctuation is very common. But however, in order to stop get rid of all this, we can do, we have to think, some other these policies, so that in future. Kalami biang gejing thud ha gejing pentrei ya karu we project hanong ba Shillong hadian ba UMDC kalaban mauprem uba Ricky Shulai ulabu jingkeli bat penpau ya gejing sngokia halor gejing tmu jong ka sarkar banthung bujili biang ya gidiang bat ulakan noru ba ka sarkar ka klem penlong shwa ya gejing ya selok bat ki paitba hashwa ban sedang ya kakam Uba Ricky ulaong baki dieng kiba la syakpom ha ka benta jong ulum Shillong kidai banthung bujili biang Kenang ba kanom kta ya kamariang ba di kitelong kiba besa ya kanong ba Shillong. Hakaway pat kabenta nakaliang acting CM kahima melim ulapan syu ikikot kisla kintup ikijing tho balapen long ikijing yalang pait ba bat karai juga jing yalang pait ba haswa ban ai ya kan no objection certificate ban ai lat ban pentre ya kani ka project. Di nga kamau kaba kampongsan kalong ba dalada bi kundu baki member sukara da bandar berpulun hari nga iba sendat kelasang ban otno ikat gading ke bahap hapo ke forest area hangta gini kibriu kisa kulma letelai iba syawat kiding kapang mensim kawan ka komplain sibut handrai hadu ka sim nan ba persyak ya ka development ka bawan boro ki welcome ya ka ki kemen handrai da kalak tak pade kalum kawa Kantam, fidi ban suatu kaju ngaban biang, haning juga tu ke projek hakadiang kaman dan kendai tili kitelong But kitu kitelong kidi critical catchment area. Kitu kitelong lasaf umba umdi la ar nelai dekit hapoka. Ya kasor Shillong berkawai. Lapenlong ya ka district level nasha mukt yuva kumshi benta jangka Viksit Bharat program menta kasngi ha Mairang Presbyterian Science College Auditorium da gijing tmu ban penpriang ya ka kubor syaki kuan samla bagian long gi ba adkar bat ban kiar na gijing di penbuat ki basnio
hagani ka program bala penlong da katanat Youth Affairs and Sports lengba ka Mai Bharat Nongston lakin tu iki samla puli bakin kiar na kakiat udrok bat gijingdi lane cingbam duma. Additional Deputy Commissioner uba Emlingdo Dingdo ula ai mensim bakin tu iki samla bakin penpriang lengba ki rensan social media halor gijingma jeng gijingkerni di drang. Kum shibenta jangka program la samru yaki kusnam shikinong job hagijinga ko beper balapan long hakani kasni. Stay away from the drugs. You should also stay away from any type of alcohol consumptions and use of any types of tobacco. You should also come forward, organize program and give a voice to spread the awareness or the knowledge about the dangers of addictions. You should also inspire others as well as your friends around you to take action, and also by doing that you will be able to free yourself and you can also build a healthy discipline. Na gajingruai hagijinga seng balang haposhnam hadu banda pernai hakawei nagirensan bahetam hakaperthai usamla kit kupar nong sid arpolais nem karta ulala ban pen urlong ya gajing posniu kaba uangnut nadu kapor ba udangren uni usamla nong ruai ubadei na kashnong kinshi Eastern West KHASI Hills ulong uban ningkongdu nagajala MEGHALAYA ban poi shaga grand finale jongkarinsan World Championships of Performing Arts arajar alpunrio kabalalong Las Vegas hakaba ulala ban wanra shalayeng ya laitli kita kemaksiar bat artli kita kemarupa kani kalong gajinga thu khana shapang gajing posniu kajong u kabala urlong lepa lengba kasam gajing treshitom bat gajing IT lun ha gajing temu man na gajing niu kadon gajing stang na kabenta usamla kit kupar ulas dang banruai ha gajing seng balang snong nadu kapor kaba udang don rusnam karta na kajing ay mansim bat kashan na laying ula beteng banruai bat banyashimenta ha kirinsan ki bapher na kajing it scam ba man la pakaway karinsan kadi kajing ya linti sya kajing job kaba kham khrau kajing treshitom kabada ki postnam kala seso ha kaba ula yokhur ya kanam ladu ha karensan ruai surfun u season 3 but yo alat sindan ban mi khmat na kari India sya karensan World Championships of Performing Arts kabala long Las Vegas ha kajing ko bat kiwe pat kinang shimenta kibalawan na keleng kaperthai usam lakit kuparnong sit ulala ban poi sya kakerdan kabasan bat yo khursan teli kitakma lai teli kitak maksiat bat artli kitak marupa kabanlong ka jingsa kan mau ha ka history jong ka jala MEGHALAYA nadu dangret hinga kwa i banlong tau nong roi ala stang ru ban roi de nadu ka por bang dang dam riusnan te ka program ka bang simentaning kom te de hi mane tenang to kemudi pa i yang abang adan syai kata ka sap ban roi te ikwa ka yang abangan try sai ki competition Nagalian ko yung ngajongate email paro long ki teki pa support bayang kani ka kamruan na do barang red ha do mentada la heru kumon kidi maki ki pa support ba de kidan pat ki captain teng kum ki kimi pa te kidan hi long teng ki ang ba nga focus pat ya ka kot kai kataru ka dai ngit walang idan syai kata ka sapro ndai ndai pat kan ban klet kiwi ki kamo kum kakot le kawa kham kong san in haban kre kakot in haban penla ban yo jing nang jing start te kamut kindan be thi ki ba long teng mo imi pa long ki street ini kajing ala changa ban le chate sha USA nak mentak to ka World Championship of Performing Arts ka dealing ba kani ka competition ka bangale chini kan ka kerten jongka ka de ka circle out season 3 kabala organized the Don Bosco Media Network hapo jongga jinyalam jong ifada Michael Makri kamot nomor ba katu competition kade ka ni competition ka play-lat bhai ni kum ki khon samla hadu ki hak ki berit ya ka ba kinang job nang to kumut ki phai ni bangin lechimenta haka international stage ke nalor ka sapruai usam lakit kupar uderu unong elekai sport bad ud khot jangka shillong chemakwaya henrei kaput katem kalane ha u kum ka jing khot ka bashisha
Takubor ka ba upha shikwi pat kisamla kalong ba pide ban shanya halakasap ka ba pidon yai tele shitom but what ailat ba ka jingting ani kiding pinkyang pinkhangla yapi ban pen ulong ya ka jing posniu ka message ka bang ko ban ai ki khun samla jong ka jala ke jong yi om tang hani apo jala ndri na ba jong ka jala jong yi ro ba ubleu la ai ni ka sap la ka jong la ka long ha ka jing roi ka jing tem ha ka jing shat kham tam hang ni ha jala jong yi le ni ba ni dan palat ya kata ka sap ndre teng teng na yeng ki khang te ngan ong shwai ye ki kmi ki pa ma ba kin palat ya la ki jong ki khun ba kin le ek ba kisnu tanat ha ka jing em jong ki ka khnang ba kin long priu man priu la sai le sis ni ru te ngasmo ban ong ru ye ki khun samla ba ha ba ki dan ru ek to ka sap ki de ban mi shakmat teng ban pan pa par thai ya ka to ka sap ka ba uble la ip Nakilum ki bakenja jong ka shnong kinshi shadu ki jing sha ki bapranai jong ka Las Vegas ka jing ya identi jong usam lakit ku parnong siet kam de tang ka jing job jong ushimet henry ka de ka jing sorong ya ka jilla Meghalaya but ka jing ai men siem ya man la away pak away ki samla ki badon ya ka jing pos new but ka jing ang nuot ban poi sha ka thong Bureau Report DD News Meghalaya Mentangin ya pai shiki kubor nakaleng kathan shatay lami ni. Ka India Meteorological Department lani ka IMD kalapan mi ya gijing pentip bakala bandon gijing hapslap gabajur hakaleng gijaka hagajala Assam Nagaland bat Arunachal Pradesh hakalaiphau tarik unaitung bat kashitarik unailar ka IMD kalamaham ba kala bandon gajing shlei kabakinsan kajinthot ha kayat kayeng bad gajing tua khandau khamtam ha ki district ki badon ha ki khaput ka Assam Nakalyang ka Assam State Disaster Management Authority kalabatha ikibor penyat district bakin long ki bahusyar bad ban kentu ikipat ba bakin kiar na gajing let klem dadan kam bad ban buat renti ya gajing batha jong katanat badai peg halor gajing long jingman jong kasun beneng Menteri Rang Bakdu Kari Narendra Modi mentakasi ulaya kendu bat kinong mi khmat na Arunachal Pradesh bat Nagaland ha kayeng dorbar thawan na kabenta ban bishar bania ya gijing long jingman na kadaw gijing shlei ha kini ki artali ki jilla Menteri Rang Bakdu Kari ulapentikna baka sarkar pedeng kandang yai beteng bat ban ai gijing kershan bat ban yatreilang bat ki bor senchar ke jilla Hakarensan social media Menteri ka Parliamentary Affairs Kiran Rijiju ula ong ba Menteri Rang Bakdu Kari ula pentikna ban ai jingarap bapura hakapor kababyang bat ban ai jingkershan ya ki bala syakta Mentangin ya pai syaki kubor na keleng kari Lawanra ia ka Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill Arajar Arpunrio Haraja Sabha nakabenta banyatai bat banyo jing menjur. Menteri kena ubapet ia katanat Personal Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh Lawanra hakamit yatai ia kanika bill. Lingba kanika bill laterwa badai ban set along hadu shipho snem ban dan kuna hadu shipho klutingka bat ban kurup igi jingdan jing jungki basya rai penrem hakikam letok haki examen shushu laterwaru ban thau yaki fast track courts ki bakarpang hakaba ki jing tokit dei ban pendep hapo arbanai bat ya gijing bishar dei ban pendep hapo lai banai nadu balasoi ya ka charge shin Dr. Jitendra Singh ji to move a motion for consideration of the public examination prevention of unfair means amendment bill 2026. Chairman sir, with your kind permission I rise to move that the public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026 as passed by the Lok Sabha may be taken into consideration. Menteri Katanat Yadari Rajnath Singh ulai kendu bat kekenhun All Women IASV Triveni Sailing Exhibition han New Delhi bat ulai ro halor gejingla jungki banyo igejing jam
ula ong ba kani gejing chop chong kani keken hun ya lieng kalawan ra i gejing sarong ka bakraw ya kari bat kapen i gejing la jung kiken thei ban le persha i gejing e ha ki kam sipai Shushu Rajnath Singh ula ong bakani keken hun kalong kum gejing aimen sim ki samla kari bat pen pau ya gejing ngos kem ba gejing chop chongki kan pen shulur shushu ya ki kan thei ban snokti ha ka ban kan tiu ya kari चिंता भी इस बात की थी कि इतने कठिन अभियान में आप सब हमारी बेटियां जा रही हैं तो उसको लेकर चिंता थी लेकिन मैं ईश्वर से मैंने प्रार्थना किया था कि ये सफल होकर पूरी कामयाबी के साथ अपने वापस लौटें और आप सब वापस आई हैं और आज आपको अपने सामने पूरी तरह से सुरक्षित मुस्कुराते हुए बुलंद हौसले के साथ जब मैं देख रहा हूं तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है बहुत ही सुखद अनुभूति होती है और मैं सच बताऊं mentang nya pha shigi kubor na keleng ka perthai Kibor ai jing arab bakerki bakentup ya ki sau pulen kidang yai beteng ya ki kam pelaj im ha ion mol kabla sha penjulor ha ujumai ubah nyo point away magnitude ha gejala kumamoto ha Japan Kibor senshar ki lapentep bagajing yap kala kiu shaka khan nyongut katba palat henriungut kidang don ha pedeng gejing bompat tip brio Shushu ki ken huan pelaj im gidang yai beteng banwat bat ai jing arab ya ki bala shakta katba ki he sarkar kidang beteng banwat benia ya kadaw chong gejing bethei gagas kabala ja ha katei kejaka mentang in ya phai shiki kubor ya le kai Thao history ki nong yelek kai para atlet ke India ha ka Commonwealth Games da ka jingla jengki banyo ya kitakma ha ka jingya ko mare T47 final ka ba shispa mitar kishenrang ha ka ba u Dilip Mahadu Gavid ulayo ya katakma ksiar bat pendep igajing mare ha ka shipo point nyo iwe second katba u Muhammad Basil Morzinganakat ulayo ya katakma rupa Kamashwa umurali Shri Sankar ulayo bankur ya kata kamarupa haga long jump kishenrang katba lapen long yu ban long unong India banyo ya artali kita kama haga ni gijingile kai haga lempung Commonwealth Games hadu menta ke India kalayo banlum hadu khat santali kita kama kabakentup laitali kita kamaksiar kendai tali kita kamarupa bat laitali kita kamarnong katba ka President Kari ka Draupadi Murmu kala ai khuble halor gijing job chongki स्टार्ट थोड़ा ये स्लो हो गया बाद में थोड़ा ये स्पीड होने लगा अच्छा और अच्छा करेंगे 400 मेन इवेंट है मेरा तो इधर 100 मीटर दौड़ना था इसलिए मुझे अच्छा लगा रेस मैं तो ये छोटे से गांव से हूँ तोरो डोंगरी गांव से मैं वैजनाथ कालेसर से उधर नासिक में वीडीकेस फाउंडेशन में ट्रेनिंग करता हूँ तो वो सब करते हैं मेरे लिए शूज भी स्पाइक सब देते हैं तो मेरे को बचपन से उन्होंने अडॉप्ट किया है बच्चे की तरह रखते हैं So happy it is my first medal first international medal I'm so happy last year I started para sports I'm so happy I before start I know थोड़ा टाइट हो गया it is about Sedang Kalimpong 7th Southwest KHASI Hills District Inter-School Badminton Championship Arajar Apun Rio Hamau Langwir Indoor Stadium ha kabalawan bani shimbanta daki khat artali gi school bat palat ars pangut ki khana puli ya kane Kalimpong kabalai si lenter lapenlong daga Southwest KHASI Hills District Badminton Association kabakenthop yegijing elek kai ha ka kerdan bahapo khat arsnam hapo khat sausnam hapo khat riusnam bat hapo khat prasnam karta
u MDC barim u balongru u co-chairman ka MSDRC u ba Karnes Sosyang ula ple perda ya kani Kalimpong. Yo ya kani platform bapin sedang ya career ke jumpi lese bapin ya pen ya kita kisap kita lagi jumpi bat kamta mi ke job kabarit du kalau nakani ka district bat nangait pa lengba kani ka senjam jumpi ni maupun bapin sakiu nakui ka pos koi pat nakui ka jaka sakui pa ka jaka bat kamta me adu bapin dala yo patra ya kanam baka kubrom jumpi na ka banta ka jala na ka banta kari bat na ka banta ya lebih bat ka kasan Timen tapan ini pet ya kejing long jingman kesin beneng hakal lengki benta jong gejala. Hatura kejing kreat kalong arpulai degree Celsius bat kejing shit kalong laipo degree Celsius. Kejing sngam kahau-hau kalong prapom riau na kashispa. Kejing hap slap kalong sun point r millimeter. Habap hai pat shanong ba shilong, kejing kreat kalong khat khandai degree Celsius bat kejing shit kalong arpusau degree Celsius. Kejing sngam kahau-hau kalong prapopra na kashispa. Kejing hap slap kalong khandai point riau millimeter. Kat ba hajawai, kejing kreat kalong khat khandai degree Celsius, bat kejing shit kalong arpusau degree Celsius. Kejing sngam kahau-hau kalong prapop khandai na kashispa. Kejing hap slap kalong iway point r millimeter. Kala bandon kejing hap slap ba malumala bat kejing dumlo, hakikat tu kat ni gijaka hatura shilong bat jawai. Shwaban poi sha kabukut jong katup kubor, ngin ipet biang sesisin yakimat bakongsan. Khang ka sarkar Meghalaya banpen kuburam ya menteri rangba gejala ki menteri sarkar lani ki het sarkar gejala ha ki program jaka sarkar ban pentikna baka program kan longbet na kabenta ban ai ching shikri ya ki paiba Yada menteri ketenat ki kam jengok kai Timothy di Shira halor kejing tmu pentre ya ke Shillong roadway project ong baladap banten biang ya baro kejing don kam balayo i kejing manager na ki badon benta Antau ke sarkar Meghalaya ya ke polisi banyada ya ki nongrep halor kejing herdor ki marrep hadien kejing herdor kensan badang shen jong ukubi Dang petngor menteri rang badu keri Narendra Modi halor ke jinglong jingman jang ke jingshlei Arunachal Pradesh bat Nagaland pentikna bak sarkar pedeng kan ai jingarap an pelait tin ya ki lanot bat ban maramot biang ya ki jingjulo bat lawanra ya ke Public Examinations Amendment Bill arajar agunrio banyatai hayeng darbar Raja Sabha kabil katerwa ban pencitom daga bating ya ki bedon kti konggejing dan guna ka bahadu shipok lotingka bat ban bishar stat halor gejing light tu jong gejing gili ti paralok katungila poisha ka bakut jong katup kubor jingi menta ka janmid hadu bangin day syambyang bat pila syai kesingi keblai pi baro